يا لا قومي من نفوس عانقت درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال يا لا قومي من نفوس عانقت درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, i salavat i selam na pejgambera Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, časnu porodicu, vrle drugove, ashabi, sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Amin ja rabbel alamin. Draga braćo, cijenjene sestre, poštovani džematlije, uzvišeni Allah dželešanuhu nas je počastio u osvit mjeseca Ramazana, očekujući njegove mubarek blagdane, očekujući ono što nam je Allah dželešanuhu dao od beričeta i rahmeta u njemu. Uzvišeni Allah dželešanuhu nas počasti da uz to očekivanje tog beričeta zaradimo još jedan beričet, a to je beričet gosta, ali ne svakakih gosti, već gostiju sa znanjem, sa ilmom, koji su najbolji gosti, koji nose sa sobom najbolju opskrbu i najbolje što nam mogu pokloniti kao hediju. Sa nama su večeras ovdje, draga braći i cijenjene sestre, uvaženi alim i profesor islamskih nauka Midhat Efendija Čeman i uvaženi doktor koji će nam sa strane medicine govoriti o postu, kao što će njegov prethodnik sa strane vjere govoriti o postu, dakle uvaženi doktor Adem Zalihić. Kao što je najavljeno, draga braćo, večeras ćemo naše znanje o postu produbiti tako što ćemo kroz Božje upute, kroz Božje savjete i nasihate kuranske i nasihate Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koje će nam predočiti naš uvaženi brat i alim Midhat Efendija, nastaviti dalje kroz prizmu medicine i medicinskog znanja i koristi medicinske posta koju će nam predstaviti naš uvaženi doktor Adem. Također, prije nego što počnemo, moleći od Allaha dželešanu da nam podari rahmet u ovome skupu i da nam ukabuli ovaj naš trud. Ovaj skup ćemo početi sa najboljim od svih riječi, a to su Božje riječi, kuranske riječi koje će nam proučiti naš mladi gost Abdullah, sin našeg uvaženog doktora. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارع المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد ترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. Poslije zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala i donošenje salavata na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo i poštovane sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi sve vas koji ste se odazvali, koji ste organizirali ovo večerašnje, odnosno današnje druženje. Druženje koje je povodom dočeka najljepšeg gosta kojeg možemo dočekati u godini dana, to je doček mjeseca Ramazana. Mjesec Ramazan prve generacije su dočekivali 6 mjeseci prije nego što nastupi, pripremajući se za veličanstveni mjesec i veličanstvene ibadete koji će doći u tom mjesecu. A zatim bi, kažu, još pola godine poslije toga, poslije mjeseca Ramazana, dovili Allahu subhanahu wa ta'ala da ukaboli i primi sve ono što uradimo od dobrih dijela u mjesecu Ramazanu. Na taj način su nas prve generacije naučile koliko je važan gost koji nam dolazi, a kojeg ćemo mi inšallah ta'ala dočekati za manje od mjesec dana. Međutim, prije nego što uđem u govor o islamskim aspektima posta, želim da spomenem neke stvari. Uzvišeni Allah je u svojoj knjizi objavio oko 6500 kuranskih ajeta. 6500 kuranskih ajeta. Od 6500 kuranskih ajeta, preko 1000 kuranskih ajeta govore o određenim naučnim činjenicama. Preko 1000, to je faktički više od 7 Kur'ana govori o određenim naučnim činjenicama. I mnoštvo hadisa Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam također tretiraju naučna pitanja. Ali ne na način da gospodar svjetova govori i donosi on sam činjenicu. Već dovodi ljudski razum na razmišljanje na način da čovjek može poslije toga doći do ispravnog zaključka na koji gospodar svjetova želi da se dođe. Ova činjenica je nepobitni dokaz o božanstvom porijeklu Allahove knjige. Da je Kur'an koji je nama sada dostupan bez sumnje božanskog porijekla. I ovo bi trebala biti stimulacija svim muslimanskim učenjacima. Ne govorim muslimanskim učenjacima koji se bave šerijetskim naukama, jer svakako je Kur'an inspiracija za šerijetske nauke i osnova šerijetskih nauka. Već muslimanskim učenjacima svih profesija. Pa da imamo doktore, da imamo inženjere, da imamo raznih struka koje će svoju inspiraciju tražiti u Kur'anu. I koji će preko Kur'ana pokušati da dođu do određenih otkrića i određenih naučnih dostignuća. Prvi ajeti koji je gospodar svjetova objavio čovječanstvu jeste čitaj u ime gospodara tvoga. Čitaj u ime gospodara tvoga. 5 ajeta koji govore, veličanstvenih ajeta u kojem gospodar svjetova govori čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara, čitaj plemeniti gospodar tvoj koji podučava peru. 5 veličanstvenih ajeta, počeci sami, pogledajte šta obznanjuju čovječanstvo. U kojem smjeru će ići objava i u kojem smjeru će ići vjera koja će biti objavljena u kasnijem periodu od 20 nešto godina. Da će biti u duhu iščitavanja, čitanja i obrazovanja. Zatim, nalazimo na početku Kur'ana, kada otvorimo Kur'an i kada se upoznajemo sa ajetima, odmah posle sure Fatiha, nalazimo da gospodar svjetova u prijevodu značenja kaže ova knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputa je za one koji su bogobojazni. Ova knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputa je za one koji su bogobojazni. Tako da Kur'an koristi bogobojazni. Oni koji su bogobojazni uspijevaju da izvuku pouke i inspiraciju iz Allahove knjige. Posljednji ajeti koji kažu islamski učenjaci da su objavljeni Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, a tiču se propisa, kuranski ajeti koji se tiču propisa na danu Arefata,
je objavljen kada je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavljao oprosni hadž. U prijevodu značenja danas sam vam vašu vjeru usavršio, upotpunio. Znači danas sam vašu vjeru usavršio. Sa tim danom vjera koju je gospodar svjetova objavio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem je savršena, upotpunjena i blagodati prema vama upotpunio. Kompletni blagodati koje je gospodar svjetova htio da nam dostavio nam je sa tim danom. Svi kuranski ajeti koji su objavljeni su stvari kuranski ajeti koji nam daju blagodat Allahu i potpunost Allahu blagodata prema nama. I kaže gospodar svjetova, zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Gospodar svjetova čovječanstvo objavljuje, jer Kur'an nije objavljen samo muslimanima, nije objavljen samo Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, niti njegovim drugovima, samo, niti muslimanima, već cijelom čovječanstvu. Gospodar svjetova je zadovoljan da nam islam bude vjera. Dok su ove poruke i ovi kuranski ajeti bili vodilje muslimanskim učenjacima i muslimanima generalno, mi smo bili u periodu kada smo bili lučoneše hajra, lučoneše svakog dobra koje je bilo u čovječanstvu generalno. Pa se po nauku išlo muslimanske zemlje. Po dunjalučku nauku se nekada išlo muslimanske zemlje. Spominjemo islamsku Španiju ili Egipat ili bilo koji drugi islamski centar. Onog trenutka kada je muslimanima ono što piše u medijima i ono što piše u novinama postalo preče i kada su postali sigurniji u one informacije koje pročitaju u dnevnoj štampi nego u ono što je objavio gospodar svjetova, mi smo došli do dekadence i do situacije u kojoj ne moramo jedno drugom govoriti. Svi smo svjesni u kakvoj se nezavednoj situaciji muslimani nalaze svugdje u svijetu. Znači problem je zato što smo uklonili Allahovu knjigu kao našu vodilju ispred nas, već smo se uhvatili za razne ideje i za razne autoritete koje u stvari ne mogu da nam pruže ništa. Ne mogu nam pružiti ništa. Na osnovu ovoga sa sigurnošću možemo reći da je Kur'an izazov i inspiracija čovječanstvu. Kur'an je izazov i inspiracija čovječanstvu i kompletan šerijat, bez obzira radilo se o Kur'anu ili o sunetu, je nenadmašni naučni fenomen. I Kur'an i sunet je nenadmašni naučni fenomen. Što se tiče samog posta mjeseca Ramazana, nalazimo da je gospodar svjetova objavio o vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan i onima prije vas, da biste se grijeha klonili, odnosno da biste bili bogobojazni. Na osnovu ovog kuranskog ajeta kažemo da je post mjeseca Ramazana jedan od stubova Islama. Jedan od stubova Islama, a nijedna građevina ne može opstati bez svojih stubova. Tako ni Islam ne može opstati ukoliko nema ovog stuba. Post mjeseca Ramazana je obaveza, vađib na muslimanima. Zatim nalazimo u vjerodostojnom hadisu koji zabilježi imam Buhari, imam Muslim, dvojica najvećih autoriteta u hadijskoj znanosti, da je Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhu rekao da se Islam gradi na 5 stvari. Islam počiva na 5 stvari, pa je spomenuo poznate islamske šarte, koje znaju, alhamdulillah, svako muslimansko dijete. Osnove Islama je da upoznamo imanske šarte, 6 stvari u koje svaki musliman mora vjerovati i 5 islamskih šarte, 5 islamskih stubova koje svaki musliman mora prakticirati. I u ovom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nabraja ovih 5 islamskih šarti. Na osnovu svega ovo islamski učenjaci od prvih dana Islama do dana današnjeg, islamski učenjaci svih priznatih pravnih škola su se usaglasili da je post mjeseca Ramazana obaveza i da onaj koji to zanegira izlazi iz vjere Islama. Onaj koji kaže muslimanu nije obaveza da posti mjesec Ramazan, prestaje biti musliman. Ukoliko čovjek ne može ili ukoliko ne posti, je nešto drugo. Ukoliko kaže ne treba postiti, to je već opasno. On se suprotstavio jasnim kuranskim ajetima, jasnim hadisima Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na tome se složio kompletan umet. Ne možete naći islamskog autoriteta, islamskog učenjaka u 1400 godina da je oko toga nešto filozofirao ili da je pokušao iz toga izaći. Što se tiče vrijednosti posta, nalazimo da je Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu prenio hadis od našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kojim se kaže: ko isposti mjesec Ramazan vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni svi raniji grijesi. Ko isposti mjesec Ramazan nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni svi raniji grijesi. I hadis je vjerodostojan. Pogledajte kolika je veličanstvena nagrada koja slijedi onima koji budu ispostili mjesec Ramazan. U hadisu u Kuciju stoji da je gospodar svjetova rekao
za svako dobro djelo sina Ademovog stoji, ima propisana nagrada. Znači svako djelo sin Ademov koji uradi, dobro djelo ima propisana i već određena nagrada. Izuzev post. Post se posebno nagrađuje od strane gospodara svjetova. Znači posebna nagrada koju je gospodar svjetova, pa u dalje u hadisu se pominje oko ružnog govora kako treba se ostaviti ružan govor tokom posta i o lijepom ponašanju, da bi na posljedku poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da postač ima dvije nagrade. Nagrada iftara, jer kad proporaviš kompletan dan bez hrane i pića, ipak kada vidiš serviranu hranu na stolu, kad nastupa akša namaz, čovjek se obraduje. I to smo svi doživjeli. Svi mi koji smo postani smo doživjeli da se obradujemo iftaru. I to je radost koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da svaki postač ima dvije radosti. Prva radost kad nastupi iftar, pa kad možeš da pojedeš hurmu ili da popiješ malo vode. I kasnije posle akša namaza da jedeš. A kaže druga nagrada je nagrada koju ćemo naći kod gospodara svijeta na sudnjem danu. Posebna nagrada, posebna još radost će nas čekati za svakog postača na sudnjem danu kada se budemo sreli sa našim gospodarom. Sahl ibn Sa'd radijallahu ta'ala anhu spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio da džennet ima posebna vrata koji se zovu Ar-Rayyan. Vrata posebna koji su namijenjene samo za postače. Pa na sudnjem danu, kada bude ljudima izuzetno teško, bit će prozvani postači da se okupe. Kada se okupe postači, otvorit će se dženecka vrata kroz koja će oni proći i poslije kada prođu kroz ta vrata postači, ta vrata će biti zatvorena. A ulazak u dženet je jedno posebno zadovoljstvo. Jedno posebna osjećaj, jedna posebna nagrada. Znači jedna posebnost koja sa sobom povlači posebnu slast. A svaka vrata imaju tu svoju posebnost od vrata dženeta. Tako da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori da za postačima posebna vrata u dženetu, koji kada oni uđu, poslije će vrata biti zatvorena. U početku propisanosti posta, ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem spominju poput Ibn Mas'uda i Mu'aza ibn Džebela, ova dvojica ashaba prenose da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio da je post postao naređen čovječanstvu od Nuha alejhi salam. Post je postao naređen čovječanstvu od Nuha alejhi salam, ali post na način da su morali od svakog mjeseca postiti po 3 dana. Od svakog mjeseca po 3 dana. Tako da to izađe oko 36 dana da se postilo godišnje. Post je bio na način da smo moralo, iftarilo se kada zađe sunce. Ali se moralo se zapostiti kada nastupi jacija namaz. Tako da je vrijeme bilo za jelo i piće i za susret sa bračnim drugom od akšama do jacije. A od jacije do akšama se postilo. I ovaj post je, kada počela objava, na ovaj način su postali i ashabi, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi. Postili su od svakog mjeseca po 3 dana, na način da bi iftarili na akšam, zanijetili sehurim je bio na jaci. S obzirom da je gospodar svjetova, da je izuzetno bilo teško muslimanima, da je dolazilo do prijestupa tokom posta, gospodar svjetova je derogirao taj propis. Pa je objavio da se ne mora postiti 3 dana u svakom mjesecu, već da mora se postiti mjesec Ramazan. Kompletan mjesec Ramazan, i to na način da se posti od sabaha do akšama. Što je bilo olakšavajuće od gospodara svjetova. Onaj koji je bio na putu, ili onaj koji je bio bolestan, pa nije postio tokom mjeseca Ramazana, nije mu bilo obaveza da naposti, već mu je bila obaveza da nahrani siromaha. Da za svaki dan nahrani siromaha. Da bi kasnije i taj propis derogiran i gospodar svjetova je objavio da se za svaki opravdano propušten dan u mjesecu Ramazanu mora napostiti taj dan tokom godine. Razlika je izuzev za one koji su bolesni. Oni koji su bolesni, znači na prvom mjestu se stavlja da ćemo napostiti taj dan, a ako budemo bolesni tokom godine i ne uspijemo da ispostimo, onda ćemo tek nahraniti siromaha. I to je taj historijat posta. Rekli smo od Nuha alejhi salam do našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem najprije po 3 dana, i to od jacije do akšama, da bi kasnije bilo derogirano na način na koji danas muslimani poste. Islamski učenjaci su na osnovu šerijatskih tekstova rekli da je post mjeseca Ramazana obavezan svakom razumnom, zdravom i punoljetnom muslimanu. Kaže razumnom, zdravom i punoljetnom muslimanu. Jer mi imamo razumne,
zdrave i punoljetne nemuslimane. Takvom čovjeku nije obavezno. Mora da ispune ove četiri uslova. Zatim, da nije putnik i da nije bolestan. To je generalno i za muškarci i za žene. Posebno još za žene koje su u hajzu tokom mjesečnog ciklusa nisu tada obavezne postiti, čak šta više ne smiju tada postiti i poslijeporodni period kada su u nifasu također ne smiju postiti, tako da žene imaju još dvije situacije kada ne smiju postiti mjesec Ramazan, a to je kada su u hajzu i kada su u nifasu. A ostali uslovi važe i za ženu i za muškarce. Što se tiče stupova, sastavnih dijelova posta, postoje dva sastavna dijela posta. Prvi je nijet, a to je odluka da ispostimo mjesec Ramazana. Odluka. Mi možemo donijeti odluku prije nastupanja mjesec Ramazana. Da kažeš ovaj mjesec Ramazan ću ispostiti kompletan. I to je ispravan nijet. Ali recimo ukoliko bi odlučio postit ću mjesec Ramazan izuzev 20. dana jer tada putujem u Bosnu ili u Sandžak. Tada ću biti putnik, tada neću moći postiti. Već si odlučio. A nastupi 20. Ti nisi otputovao, obavezan si postiti, ali si obavezan zanijetiti prije nastupanje zore. Ukoliko nastupi zora nismo zanijetili, takav post nam neće biti ispravan. Jer je obaveza da zanijetimo prije nastupanja zore. Možemo na početku Ramazana zanijetiti kompletan Ramazan i taj bi nam post bio ispravan. Ukoliko bi pojedinačno zanijetili svaki dan, morali bi zanijeti prije nastupanja zore. Tako da je odluka da postimo mjesec Ramazan jako važna. Ukoliko nema, čovjek nije jeo, nije imao hrane cijel dan. Nije jeo, ništa nije pio. Bio u zatvoru, bio u nekim okolnostima. Nije zanijetio post. Jeo tek poslije nakšama. On neće imati nagradu posta. Tako da je nijet jako bitan po pitanju posta mjeseca Ramazana i svih dobrovoljnih postova. Zatim, drugi stup, drugi sastavni dio posta jeste da se sustežemo od svega onoga što kvari post u periodu od sabaha do akšama. Da se sustežemo od svega onoga što kvari post u periodu od sabaha do akšama. Šta će to pokvariti post? Post će pokvariti 4 stvari. Ukoliko budemo namjerno uzimali hranu ili piće. Ukoliko budemo uzimali namjerno hranu ili piće svjesno, tokom dana bit će pokvaren post. Ukoliko to uradimo iz zaborava. Neko je prenio hranu, prošao si pored nekog voća, pored grožđa i uzeo si par zrna ili si nešto popio ili si nešto pojeo. Ali si zaboravio da postiš. I to se dešava, pogotovo na početku Ramazana. Jer čovjek još uvijek nije se srastao i svikao sa mjesecom Ramazana. Onog trenutka kada se sjeti mora prestati sa hranom i sa pićem. Ali mu je post ispravan. Post će mu biti ispravan zato što je pojio ili popio u zaboravu. Ukoliko bi nastavio, i pošto se sjeti, ukoliko bi nastavio da jede ili da pije, post bi mu bio neispravan. Tako da namjerno jelo i piće kvari post. Zatim, namjerno izazivanje povraćanja. Ukoliko čovjek namjerno izazove kod sebe povraćanje, post mu je pokvaren. Zatim, rekli smo već, hajz i nifas kod žena. Ukoliko bi se tokom dana pojavio hajz kod žena, ona bi bila obavezna da prestane s postom i post nije ispravan. Zatim, spolni odnos, odnosno susret sa bračnim drugom, bi također pokvario post, s tim što je ovo i najteži propust koji čovjek može uraditi, jer postoji pored toga što nam je post pokvaren, musliman bi bio obavezan da nadoknadi taj dan postom, i to na način koji je izuzetno težak, a to je 60 dana da postimo uzastopce. Ukoliko namjerno čovjek tokom dana ima susret sa svojim bračnim drugom, morao bi 60 dana van Ramazana da posti uzastopce. I ovo je jedan od najtežih prijestupa načina na koji se post može prekinuti u mjesecu Ramazana. Naravno, musliman ima svoju bonton, svoje norme ponašanja tokom cijelog života. Ipak imaju neke detalji, norme ponašanja koji su posebne za mjesec Ramazan. A to je sehur, ustajanje na sehur. To nećemo naći van dana posta. I naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oporučio i kaže: ustajte na sehur, jer je u njemu veliki bereket. Veliki bereket, veliki blagoslov je u ustajanju na sehur. I treba se truditi da sehur približimo što bliže onog trenutka kada treba ostaviti jelo. Ukoliko sabah nastupa u pola 4, nećemo jesti u 1 sat, nego ćemo se truditi da to bude što bliže tom trenutku, do što kasnijih trenutaka kada nam je dozvoljen, tada je najveći bereket. Zatim,
ustezanje od beskorisnog govora i nedoličnog govora i sve one priče koje ne doliče muslimanu. I to je naređeno muslimanu tokom cijelog života. Ali u mjesecu Ramazanu posebno, zato što nalazimo da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko ne ostavi lažan govor i postupke po lažnom govoru, pa Allahu ne treba da se susteže od hrane i od pića. Ukoliko čovjek nije u mogućnosti da se susteže od lažnog govora i postupanju po lažnom govoru, gospodaru svjetova ne treba sustezanje od hrane i od pića. Darežljivost i iščitavanje Kur'ana je jedna od posebnosti posebnog ponašanja u mjesecu Ramazanu. Spominje se da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem cijelog života bio darežljiv. Prijem poslanstva se spominje njegova darežljivost. U islamu se posebno spominje njegova darežljivost, ali u mjesecu Ramazanu bio posebno darežljiv. I spominje se da bi u mjesecu Ramazanu dolazio Džibril alejhi selam i preslušao bi našeg poslanika sve ono što mu je do tog trenutka objavljeno od Kur'ana. Tako da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Ramazanu uvijek zaklapao hatmu, odnosno proučio bi pred Džibrilom sve ono što mu je do tog trenutka objavljeno. A spominje se posljednji mjesec Ramazan da je hatmu pred Džibrilom proučio 2 puta. Da je hatmu pred Džibrilom proučio 2 puta. Na osnovu ovih tekstova vidimo da je darežljivost i povećano učenje Kur'ana jedna od osobina i načina normi ponašanja koje bi se trebali okititi u Ramazanu. Požurivanje iftara. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ljudi će biti u dobru sve dok budu požurivali sa iftarom. Ukoliko iftar počinje u 9:18, onda neka bude u 9:19 da iftarimo već. U tom trenutku kada čujemo ezan, da u tom trenutku iftarimo. Nemojmo za 15 minuta ću. Neka to čovjeku bude prioritet u tokom posta mjeseca Ramazana i dobrovoljnih posta, da mu bude prioritet onog trenutka kada nastupi iftar, da u tom trenutku i iftari. Jer naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će ljudi biti u dobru sve dok budu požurivali sa iftarom. Treba zatim iftariti sa nečim što je spomenuto u hadisu. Ashabi našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem spomenuli su da se naš poslanik iftario sa neparnim brojem svježih hurmi. A ukoliko ne bi našao svježe hurme, onda bi se iftario sa neparnim brojem suhih hurmi. Ukoliko ne bi našao ni suhe hurme, onda bi se iftario sa vodom. Pa bi i mi trebali na taj način da se iftarimo. Da kada nastupi vakat za iftar, prije nego što obavimo akšam namaz, da se iftarimo sa neparnim brojem svježih hurmi. Ukoliko ne nađemo, onda sa suhim, ukoliko ne, onda sa vodom. Ono što bi se trebali truditi i ono što prenosi Abdullah ibn Omer, da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije nastupanja iftara dobio gospodaru svjetova, tražio od njega. To je trenutak kada se možemo obratiti našem gospodaru i kada nam doba neće biti odbijena. I to je trenutak koji trebamo svi iskoristiti. Nažalost, od svih ovoga što smo napravili dosta od ponašanja i normi ponašanja u Ramazanu, sve ćemo, hvala Allahu, u našim džamijama i u našim kućama naći. Ali to u prije iftara rijetko. Rijetko. Vada se ljudi sustežu da u porodičnom ambijentu ili na javnom mjestu u džamijama da se okrenu. Ostalo još 7-8 minuta do iftara, da se okreneš prema kibli, da digneš ruke, da tražiš od gospodara svjetova ono što ti treba na tvom jeziku. Na tvom jeziku, jer gospodar svjetova to razumije. Da tražiš hajr svaki dunjaluk koji je ahireta za tebe, za tvoju porodicu, za tvoje džematli. I to je ono što bi trebali oživjeti. I zatim postoji posebne dove koje se uče prilikom samog iftara. Kada želimo iftariti, i to bi trebalo prakticirati i oživjeti, jer u tome veliki hajr. Pored svega nam spomenutog, želim skrenuti pažnju da je mjesec Ramazan mjesec sustezanja od hrane. Kada treba smanjiti obroke i smanjiti, jer to je mjesec posta. Mjesec posta znači da se sustežemo od hrane. Nažalost, u kompletnom umetu, mjesec Ramazan je mjesec prijedanja. Definitivno mjesec prijedanja. Ja sam živio u muslimanskim sredinama. Konkretno živio sam u Medini. 7 dana prije nastupanja Ramazana ne možeš ući ni u jedan supermarket što nećeš ispred vrata i čekati kolica da bi mogao da uđeš unutra. Prepuni supermarketi, ljudi kupuju hranu. Tako je kod nas u Sarajevu, tako je kod nas u Sandžaku, znači tako je generalno u muslimanskom svijetu. Tada se gomila hrana sprema su zamrzivača, da imamo radi jela i pića. Isto kao da dolazi, steko bi se utisak da dolazi mjesec prejedanja.
Čim ljudi toliko kupuju hranu, a ne mjesec posta, trebalo bi obratiti pažnju pa da naši obroci budu skromniji, da naše ishrana bude manja. Ne moramo 10 vrsta jela servirati na našem, pogotovo čovjek kada ogladi tokom dana, šta god vidi, to mu sjede, spremit ćeš mi ovo, spremit ćeš mi ovo, spremit ćeš mi i ovo, i sarmu, i pitu, i čorbu, i sve moguća jela koje inače Bošnjo, bez kojih Bošnjo naš ne može. To je prvo. Drugo, mjesec Ramazan je prilika da popravimo neke nedostatke unutar zajednice. Jer pogledajte koliko smo se mi udaljili jedan od drugoga. Prilikom svog odrastanja. Sjećam se koliko su bile učestale i česta sjela sa našom rodinom, sa našim komšijama, sa našim. Živjeli smo u zajednici, sve se obavljalo zajedno. A sada kad pomislim koliko često ja odlazim kod nekoga ili koliko često neko dolazi kod mene. Potpunosti se orijedilo. Nažalost, dinamika života je takva da od čovjeka sve više i više krade vremena za neke stvari a pored kojih ima prioritetnijih. Mjesec Ramazan je prilika da te stvari ispravimo. Zar ne možemo učiniti da naše sofre budu bogatije ne hranom, nego gostima koji će jesti tu hranu? Zar to nije prilika da pozovemo naše rođake, da pozovemo naše komšije, da pozovemo naše prijatelje u određenom broju koje smo u mogućnosti, pa iftar da nikad ne provedemo sami? Čak ukoliko naši rođaci ne poste, nema smetje da ga pozovemo na obrok. Mjesec je Ramazan, ja sam priredio iftar, zvaću dvojicu, trojicu bratučeda, zvaću svoga brata, ja znam da i ti ne postiš, volio bi ti da dođeš. Pa će mu to možda biti podsticaj da taj dan posti. Ukoliko ne bude postio, imaš nagradu zato što si nahranio jednog Allahovog roba, jedno Božje stvorenje. Neće ti biti uskraćena ta nagrada. A ukoliko ga budeš podstrako da posti, imat ćeš nagradu njegovog posta. Jer kažu, dalu ala khair fa'ilihi, onaj koji ukaže na dobro isto je kao i onaj koji ga uradi. A pored toga, ako se iftar i postač kod tebe, imaš potpunosti nagradu njegovog posta. S tim što se njemu to neće umanjiti. I to je fenomenalna prilika da mi umjesto nagradu za 30 dana posta, da imamo možda 300 dana posta. Zamislite da svaki dan 10 ljudi iftari sa nama. To je fenomenalna prilika koju bi trebali da oživimo. Prije nego što dam riječ našem uvaženom doktoru, koji će, ako Bog da, iznijeti podatke i određene činjenice koje će vas sigurno dojmiti, želim nešto ipak da spomenem. Mi vjerujemo u korist Allahovih propisa bez obzira spoznali to našim razumima ili ne. Ako znamo da je Gospodar svjetova nešto naredio, mi vjerujemo da je u tome hajr. I ukoliko znamo da je Allah i njegov poslanik nešto zabranili, mi znamo sigurno da je u tome šer, pa makar to naš razum u prvom trenutku i ne spoznao. I to je jako važno da bi znali zbog čega mi inače radimo, da izgradimo to povjerenje prema našoj vjeri i prema našem Gospodaru svjetova. Pogledajte situaciju koja se desila dok su još muslimani bili u Mekki. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao noćno putovanje od Mekke do Kuca, a zatim je od Kuca uzdignut na 7. nebo. To se zove Isra i Mi'rađ. Kada se to desilo, vratio se ponovno do Mekke i obznanio je ljudima, stanovnicima Mekke šta mu se desilo. To je putanja i putovanje koje je nesvakidašnje. Mušrici su se ismijavali sa njim. I govorili, pogledajte šta govori ovaj čovjek. Ismijavali se jer nisu mogli, naravno mušrici nisu bili vjernici i nisu mu vjerovali ono što govori. Muslimani su se sustezali od komentara. Nisu smjeli da potvrde. Nisu imali hrabrosti i imana da potvrde. Ali nisu ni kritikovali, nisu pričali protiv toga. Dok vijest nije došla do Ebu Bekre, do ashaba Allahov poslanika Ebu Bekra. Kada je čuo, interesiralo ga je samo je li to sigurno rekao naš Muhammed. Je li to 100% rekao Muhammed. Pa su mu potvrdili, jeste ovo sigurno ono što on priča. Ako je, kažu, to rekao, pa ja vjerujem stvar koja je još čudnija. Ja vjerujem da mu silazi objava sa 7. neba. Pa zašto ne bi vjerovao da se popeo, da ga je Gospodar svjetova uzdigao na 7. nebo? I ustvrdio, ako je on to rekao, ja mu vjerujem. Nije tražio dokaze.
Nije tražio, haj mi pokaži tu jahalicu s kojom si otišao. Jesi li ti rekao, ja ti vjerujem, zbog toga mi dan danas i u našim džamijama većinom piše Ebu Bekr es-Siddiq, istinoljubivi. Naš poslanik ga je prozvao, ti si istinoljubivi, ti si onaj koji voli istinu. Na ovaj način moramo mi prihvatati kuranske ajete i hadise našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ukoliko se naš razum spozna dunjalučku vrijednost te naredbe ili dunjalučku negativnost te zabrane, u tome je velika blagodat. Ukoliko ne postignemo tu spoznaju, mi ćemo ipak vjerovati i pridržavati se tih naredbi. Jer osnova posta je da se usavrši bogobojaznost, da se usavrši samokontrola, da čovjek dođe do razumijevanja i do saosjećanja sa siromasima. Zato bih volio da vas podstaknem da nije namjeru posto mjeseca Ramazana čujemo prije nego što ćemo čuti ove činjenice iz medicine, poslije čega ćemo svi biti ubijeđeni da sigurno u tome ima velikih medicinskih koristi za nas. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi na saburu i na ovako finom slušanju, a ja ću riječ prepustiti našem uvaženom doktoru. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nakon zahvali Allahu dželešanuhu i salavate salama na Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wassalam, želim se zahvaliti organizatorima koji su nam omogućili da se ovdje lijepo družimo i naravno vama koji ste izdvojili svoje dragocjeno vrijeme da dođete da poslušamo neke ove činjenice iz medicine koje govore o postu. Mi kada govorimo, medicinari, kada govorimo o postu i uticaju posta po zdravlje, uticaju na čovjeka, prije svega, a i običan čovjek podrazumijeva njegov uticaj na zdravlje. Svi mi, kad kažemo medicinski je dokazano da je dobro post, mislimo na uticaj posta po naše zdravlje. Zato ćemo kratko se samo posjetiti ili naučiti šta je to zdravlje. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, koja je krovna institucija na Dunjaluku, koja se bavi globalnim pitanjima zdravlja čovječanstva. Koliko je ljudi živi, boluje od ovog bolesti, koliko od one, koliko umire, koliko tako dalje. Ta Svjetska zdravstvena organizacija definiše znači zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja. A ne samo da je to, kako bi rekli, kad nisi bolestan. Nije to. Nije kad nisi bolestan ili nisi povrijeđen, nego kad si potpuno fizički, psihički i socijalno u blagostanju. Što bi mi Bošnjaci rekli kad si rahat. Riješ bi sve ono rahat. To je ono zdravstvo. I mi muslimani ne negiramo. Fina ova definicija obuhvatila je sve to, no međutim za nas muslimane zdravlje je jedna od Allahovih blagodati kojom daruje čovjeka, koja prema islamskom učenju, govoru islamske uleme, dolazi odmah nakon imana. Zašto? Zato što je zdrav čovjek u mogućnosti da izvršava vjerske i ovo dunjalučke obaveze. Zdrav čovjek može da se bori za svoju vjeru, porodicu, državu i tako dalje, dok bolestan ne može. Ne može da izvršava ni obaveze prema Allahu dželešanuhu. On je amnestiran, ulazi u područje onih koji su izuzeti, no međutim mimoiđe ga veliki bereket tih propisa. I jedan od tih propisa je i propis posta Ramazana. Kaže Muhammed alejselam, molite Allaha da vam podari zdravlje, jer poslije čvrstog imana nema ništa bolje ili nema ništa preče od zdravlja. Također Muhammed alejselam kaže, mnogi ljudi su obmanjeni u pogledu dvije stvari, ukazujući koliko su vrijedne, koliko ih ljudi ne cijene. To su zdravlje i slobodno vrijeme. A jedna arapska poslovica slikovito opisuje također zdravlje. Kaže, zdravlje je kruna na glavama zdravih ljudi, ali je vide samo oni koji su bolesni. Zbog svega ovoga što smo rekli, možemo slobodno zaključiti da je čuvanje zdravlja dužnost svakog muslimana. Mi muslimani danas, kad spominjemo post, automatski se vežemo za islamski, odnosno ramazanski post, što je logično, naravno. No međutim, post kao institucija nije to, ne veže se samo za muslimane, niti za posljednju
posljednju objavu posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji je došao s tim propisom, nego i prije njega, kao što smo čuli od Nuh alejhi selam, što se tiče ovih nebeskih religija, znači propisivan je post. A prisutan je post i u drugim kulturama i civilizacijama. Pa ćemo samo kratko nešto kazati o toj historiji posta. Znači čovjek se oduvijek od vajkada, što bi rekli, koristio postom kako bi pročistio svoje tijelo, kako bi očuvao zdravlje i kako bi se liječio. Imamo znači nepobitne dokaze koji su nađeni na papiru su zapisano u faraonskim grobnicama da su faraoni, odnosno narod za vrijeme faraona u Egiptu da je praktikovao post. Također, egzaktni naučni potvrđeni dokazi postoje da je Hipokrat pisao upute čak u 5. vijeku prije nove ere kako da se sprovodi post. Također, starogrčki pedagozi, na čijim, da kako kažem, krilu se mnogi filozofi odgojili, izdvajali su post kao jednu metodu bez koje je nemoguće poznati ili steći samosavlađivanje, strpljenje i izdržljivost. Također, kad pogledamo biografije mnogih poznatih filozofa iz starih vremena, kao što je Lao Tse, poznati kineski filozof, Pitagoru smo vjerovatno svi spominjali zbog one Pitagorine teoreme u školi, Hipokrata smo već spomenuli, naš Ibn Sina, odnosno muslimanski učenjak, na zapadu poznata Avicena, autor jedne knjige poznata je na zapadu kao kanon medicine, bila je glavna knjiga u zapadu Evropi od 12. do 17. stoljeća. Ovo što je brat Mithat govorio, kad su muslimani nekad se držali Kur'ana i sunneta i kad su učili, znači njegova knjiga, ovoga čovjeka, to je bila glavna knjiga medicine od 12. do 17. stoljeća. Ovo je vrlo fascinantno, zvuči nevjerovatno da je čitava zapadna Evropa gledala šta ovaj čovjek napisao po pitanju medicine. Također kažemo da su mnoge civilizacije, razne civilizacije kroz historiju praktikovale post, kao što su znači Asirci, Babilonci, Kinezi, Grci, Palestinci, Rimljani, Indijci, Egipćani i tako dalje. I rekli smo ove nebeske religije, znači kršćanstvo, znači ortodoksi i katolici kao i židovi. Znači njima je propisan post. Mi ćemo vidjeti specifičnosti ili posebnosti islamskog posta. Ali ne samo to, vrlo interesantno, kažu naučnici, posebno biolozi, da nije samo čovjek biće koje posti. Na svojevrstan način postoji neka druga bića. Tako poznat je zimski san mnogih životinja, gdje oni potpuno se povuku, ne jedu ništa, miruju. Zatim insekti u fazi larve. Upravo ovaj termin biolozi koriste. Poste dok su u fazi larve, da bi nakon tog perioda izašlo mnogo vitalnije i rasle mnogo brže, nakon posta. Kada bi pokušali jednom rečenicom nekako rezimirati šta su sve mudre glave kroz historiju govorile o postu, meni se nekako najviše svidjela ova rečenica. Ako hoćete da budete zdravi, zatvorite svoja usta. Ne u smislu da ne pričate. Pričajte, ali nemojte jesti. Aludirajući koliko je važno da čovjek ponekad praktikuje post. Da se povremeno čovjek susteže od posta. Mudri Lukman, spomenut u Kur'anu, spominje se da između ostalih mudrosti spomenuo ili uputio svome sinu, kaže: sine, kad je želudac pun, misli su uspavane, mudrost ugašena, a udori sputani od činjenja ibadeta. Hipokrat, kojeg smo spominjali, čuli ste za Hipokratovu zakletvu, zovu ga otac medicine, najpoznatiji ljekar, htjeli vi to priznati ili ne, danas na Dunjaluku, već kroz historiju. Kaže: što bolesnika više hranite, ne nosite mu više štete. I kaže on, čovjek nosi doktora u sebi, liječnika, samo mu treba pomoći da djeluje. A tada je mislio, uzeto iz konteksta, a mislio je na post. Ibn Sina, znači, preporučuje kao najjeftinije liječenje, tada u tim svojim spisima. Rekli smo da je bio najučeniji čovjek na Dunjaluku što po pitanju medicine. Preporučuje post od 3 do 5 sedmica, mimo ramazanskog posta. A mi ćemo danas se to praktikuje.
jedan od današnjih naših savremenika, kalifornijski, i on je najpoznatiji, Gabriel Consens, kaže, mi smo svi ono čuli za onu izjavu, kaže, u zdravom tijelu zdrav duh. On kaže, u gladnom tijelu zdrav duh. U gladnom tijelu zdrav duh. Opet kažem, aludirajući na to, taj duhovno stanje čovjeka je puno zdravije kad je čovjek gladan nego kad je sit. Vidio smo malo pre, Lukman kaže sinu, sina kod želdac pun, mi se uspava. Ne možeš. A čuli smo od uvaženog Efendije malo prije da je mudrost, odnosno svrha posta, bogobojaznost. Zato to je to. Znači malo se sustegni, izdižemo se iznad nivoa životinja i počinjemo da promišljamo. A treba da prije svega promišljamo o svome gospodaru, zbog toga smo i stvoreni. Šta kaže današnja medicina otprilike o postu? Kaže da je to prirodni fenomen bez kojeg teško da ima zdravog i ispravnog života. Prirodni fenomen čišćenja organizma. I trebao bi prerasti u način življenja savremenog čovjeka više nego ikada kroz historiju. Naše dede i nane, samo se vratimo 50 ili 100 godina, nisu poznavali ni emulgatore, ni boje, ni masnoće, ni ove rafinirane šećere. Znači, ništa od ovih otrova koji mi svakodnevno, i možemo slobodno reći kroz jednu godinu dana, u desetinama, ne stotinama kilograma unesemo u naše tijelo. To mora, zato se ljudi čude, između ostalog, sigurno i nepobitno pojava karcinoma je vezana za ishranu. Također, malo pre smo spominjali Hipokrata, šta kaže, ako hraniš čovjeka, kad je bolestan, što ga više hraniš, nanosiš mu više štete. Danas medicina kaže da je gubitak apetita, kada je čovjek bolestan, automatsko uspostavljanje posta. Organizam sam uspostavi post, jer ne možeš čovjeka hraniti kad je bolestan. Hoće organizam da napravi situaciju da može da pobjedi bolest. Ili se, što kažu, hrani na kašicu polako, pazi šta ćeš mu dati. A ako je u pitanju probava, tad se apsolutno zabranjuje jelo. Ako čovjek ima proliv, ne možeš mu ništa gore uraditi nego dati da jede. Kronični umor, glavobolja, nadutost, loša probava, razdražljivost, sve bi to moglo ukazivati da čovjek ima neki problema i da bi se to aludira da je čovjek zatrovan ili otrovan mnogim supstancama koje su ušle u njegov organizam. I sve češće se savjetuje post. A tu terapiju, ovdje ja naravno, kroz predavanje su stalno spominjati, mi govorimo o medicinskim aspektima i mi ne postimo da budemo zdravi, ali ne isključuje, ovo kao što je rekao Efendija, znači ne isključuje to, hvala Allahu, pa je iz njegove dobroti propisao nam nešto da bi postigli to bogobojaznost, a usput je i dobro ili zdravo za nas. Znači tu terapiju, gladovanje, znači bukvalno tako se zove, terapija gladovanje, instalirao je, da tako kažem, Otto Buchinger 30. godina prošlog stoljeća, skoro 100 godina. Danas na zapadu, provjerite, znači Engleska, Njemačka, ono što ja znam, Amerika, čak i Rusija, postoje klinike, ne samo sad da je to neko odjeljenje ili neki doktor, klinike postoje koje se bave liječenjem, liječe ljude pomoću posta. I zanimljivo je da se za vrijeme te terapije sugeriše da ljudi ne sustežu se od svakodnevnih aktivnosti, što je kod nas također poznato. Mi znamo, ako nije u pitanju baš ono težak fizički rad, znači Islam ne traži čovjeka da ostavi, mada ima ljudi, on uzme odmor, ali ne da bi pojačao bogobojaznost, nego on spava danju, navečer jede. Ja sam bio svjedok u Njemačkoj, radio sam jedno vrijeme i zaista ljudi zamijenu dan za noć. Mislim da izgube maltene sve vrijednosti i blagodat koje Ramazan sa sobom nosi. Nažalost u Americi, a ne kod nas muslimana, nigdje u arapskom svijetu, ne postoje, znači, ja sam specijalizirao urgentnu medicinu, ja sam ljekar specijalista urgentne medicine. Znači čovjek nakon završene medicine mora da se specijalizira u jednom dijelu da mogu raditi. U Americi postoji specijalizacija, da tako kažem, da čovjek se specijalizira da liječi ljude postom. Ne u arapskom svijetu, ne u islamskom svijetu, nego u Americi. Koji su efekti posta? Kad bi posmatrali kako post djeluje, nekako bi mogli razdvojiti dvije neke dimenzije.
dvije velike dimenzije, ili podjela posta na dva, uticaja posta na dva dijela, uticaj na fizičko tijelo naše i uticaj na razum, na duh, na pamet, na iman. Sve ono što nije fizičko, što nije opipljivo, što nije materijalne prirode. Znači, post je prirodna detoksikacija ili čišćenje. Također, uspješno se liječe bolesti metabolizma, odnosno liječi se takozvani, danas definisani po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, jedna bolest se zove metabolički sindrom. Znači, ako čovjek ima 4 stvari, boli od ovog metaboličkog sindroma. Ako ima povišen šećer, povišene masnoće, povišen krvni pritisak i ako ima povišenu tjelesnu težinu, onda se kaže da boli od metaboličkog sindroma. Sve ovo četvero liječi post, a vidjet ćemo kako, kada. Također, danas je medicina izdvojila neke stvari koje kažu to su faktori rizika. A kad kažemo faktori rizika, znači stvar koja omogućava da dođe se do nečega. Ako koristiš, ako praktikuješ nešto, znači pod rizikom si da oboliš ako praktikuješ ili ako imaš povišene masnoće, povišen šećer, ako pušiš, ako imaš povišen krvni pritisak, te 4 stvari, što ih je znači više, multiplicira se, odnosno umnožava se njihov efekat i pod većom se opasnošću dobiješ srčani, odnosno moždani udar. Na sve 4 stvari, znači samim tim što ne može se pušiti za vrijeme Ramazana, znači smanjuje se pušenje. Sve ove ostale 3 stvari smanjuju se kod čovjeka za vrijeme posta. Post zaštićuje od gojaznosti, poboljšava se za vrijeme posta cirkulacija i disanje, snižava se, rekli smo, krvni pritisak. Zašto? Krvni pritisak se povećava na 2 načina. Ili se povećava tonus, odnosno napetost naših krvnih žila, što se normalno dešava kako čovjek stari, zato je se normalno za starijeg da ima malo povišen pritisak, i ako unosiš previše slanu hranu u organizam. Za vrijeme posta se obadvoje smanjuje. Smanjuje se ta napetost krvnih žila i smanjuje se unos soli u naš organizam. I danas, kada godete kod bilo kojeg interniste, pa kaže, čovjek otkriju, imaš visok pritisak, trebaš tablete, ali ti kaže, nemoj slano, nemoj masno, nemoj prženo, nemoj... Sve to se znači također sustežemo se za vrijeme posta. I post je idealna prilika, i ja sam bio svjedok za sve ove 3 stvari, i za pušenje, i za narkomaniju, i za alkohol, idealna prilika da se čovjek prođe nekih navika. Rekli smo malo prije, znači ovo je ta neka fizičko dejstvo, odnosno utjecaj posta na naš tjelesni ili fizički dio, a post pospješuje također razboritost uma, to je u smislu ovog duhovnog aspekta. Ali vidjet ćemo sad, vratit ćemo se na ovo. Jako je bitna jedna stvar da se ovdje spomene. Znači, na početku posta kod mnogih ljudi se pojavi glavobolja, prije svega, i onda ovi simptomi, slabost, nervoza i neraspoloženje. Vjerovatno ste svi to osjetili. Prvi i drugi dan posta Ramazana. Zašto? Došli su naučnici i do zaključka i otkrili su zbog čega. Znači, mi kad unosimo one otrove, malo prije smo spomenuli, razne boje, aditive, dodatke, emulgatore, masnoće, šećere i tako dalje, nikotin, kofein, sve ono što nam ne treba, to se taloži negdje u organizmu. Gdje? Taloži su u masnom tkivu. Tu je ono. Nije se izlučilo. Izluči se nešto, ali većina ostane. Za vrijeme posta, kad nema dovoljno hrane, organizam, vidjet ćemo poslije, 8 do 10 sati nakon prekida unosa hrane, počne organizam da jede sam sebe. Odnosno da iskorištava zalihe koje inače ima u organizmu. Znači počinje, da tako jednostavno kažemo, topi mast svoje. Što je jako bitno i jako dobro za naš organizam. No međutim, kad topi te masti, oslobode se ovi nagomilani otrovi koje smo tokom godine nagomilali, uđu u cirkulaciju, uđu u krvlju, dođu do mozga i čovjek ima ove simptome. Tako nemojte da se zabrinjavate i nemojte da odustanete, ne daj Bože, i nemojte da vas nekoga šeitan, a ja i znam iz svoje familije, kaže, ne mogu ja poslit, kaže, ja, kaže, počnem poslit dan, dva, ja, kaže, užasno glavobolju imam, kaže. To je razlog
glavobolje. Jednostavno čovjek treba strpiti i jedna od načina kako ovo da se prevaziđe, da ga što manje glava boli za vrijeme Ramazana, posta Ramazana, je da ponekad i mimo Ramazana koji dan posti. Imaju oni dani koji su preporučeni da se posti. Rekli smo ovo da, znači, utjecaj taj na psihički ili na psihičku, odnosno mentalnu sferu našeg organizma. Kažu stručnjaci, ovo je možda malo komplikovano za razumjeti, kaže stvaraju se neki novi psihički potencijali za uspješno nošenje za svakodnevnim stresnim situacijama u našom mozgu. Znači neki novi psihički potencijali. Što bi drugim riječima, čovjek postaje karakter stabilan nakon posta. Hoću ovo, neću ovo u životu uraditi, tako dalje. Znači post, rekli smo, oduvijek je služio za jačanje volje i karaktera. Vidjeli smo starogrčki pedagozi kako su trenirali svoje sljedbenike. Zatim kontrola nad strastima, samokritičnost i disciplina, jačanje duha uopšte. Ali kako to post djeluje na neke organe? Post je regenerator probavnog sistema ili sistema organa za varenje. Od usta do izlaza hrane iz našeg organizma. Kompletna sluznica svih tih organa se regeneriše dok čovjek posti. Rekli smo malo prije da post nastupa 8 do 10 sati, ovo su egzaktni medicinski dokazi. Ovdje nema sumnje. Znači oni kako definišu post? Da nastupa onog trenutka kada čovjek nema više uobičajenih onih zaliha. Znači, hajde da tako kažem, mi ono što pojedemo, onda se to pakuje u obliku glikogena i to su zalihe hrane, odnosno energije koje čovjek koristi, jer ti ne jedeš tamo. Jedeš, ručaš, pa do večere imaš neki prostor, ne jedeš tamo. Ti ono što si pojeo, ili možda još ranije, to je zapakovano u obliku ovog glikogena i onda se to koristi. No međutim, ako ti postiš 8-10 sati, ne unosiš ništa, potroši se i taj glikogen, nema više hrane, nećeš umrijeti. Organizam počne da troši, rekli smo sam sebe, a troši upravo ono što nam ne treba, što je jako dobro. To nastupa znači 8 do 10 sati nakon prestanka uzimanja hrane. Ovdje je trebao jedan biti video koji bi vam jako slikovito prikazao neke stvari, ali ja došlo do zakazivanja tehnike, nisam u mogućnosti, ali pokušat ću vam ja to otprilike nekako objasniti. Znači, mi kad, koja je funkcija probavnog ovog sistema? Znači, želuca, odnosno usta, jednjaka, želuca, 12-paličnog crijeva, tankog i debelog crijeva i tako dalje, i pridruženih žlijezda, jetre, gušterače i tako dalje. Funkcija je prije svega da sazruvaćemo hranu i da je probavimo, da prođe ona kroz njih. To je energija, to je rad. Bilo koji mehanički rad zahtjeva energiju. Odakle mora doći ta energija. Znači upravo ono što mi trošimo, jedemo hranu da bi mogli između ostalog i ponovo jesti. Zatim funkcija je da se ono što se rastvori u našem organizmu, da se uvuče u krv, da se usisa, odnosno da se apsorbuje. I treća funkcija je da se izluče sokovi da bi se to moglo apsorbovati. Sve te tri velike funkcije troše puno, naš organizam traže energiju. Mi kad ne jedemo, naš organizam nema potrebe za ovim funkcijama i samim tim štedi se energija u našem organizmu, odnosno preusmjerava se za neke druge funkcije. Post štedi jetru i gušteraču nedvosmisleno. Znači, i jetra i gušterača luče sokove da bi mi mogli probaviti hranu koju unesemo. I to je jedan hibrid. Evo vidite ovdje jetre. Evo ovo je žučna kesa, mnogi boluju od nju. Ja sam je izvadio, jer me jedno zabolo, odmah sam izvadio. Ali šta se dešava? Vrlo interesantno. Da možemo samo reći subhanallah. Ne mogu još naučnici da otkrije. Ovo mi je prvi put od kako držim ova predavanja palo na pamet, ali kazat ću vam. Objasnit ću ovo, možda ću vas malo zadržati. Više nego što sam mislio. Znači, mi kad jedemo masnu hranu, masna hrana se mora rastvoriti. Ne miješa se s vodom, to znamo svi. Nešto poput sapuna ima u žuči.
što omogućava da se masna hrana rastvara, da se miješa sa ostalom hranom. Inače bi pobjegla iz našeg organizma, ne bi je mogli koristiti. A masnoća nam je i potrebna, da se razumijemo. U sastav svake ćelije u našem organizmu ulazi masnoća. Znači mi kad pojedemo bilo kakvu masnu hranu, u žuči već postoji spremna žuč koja, čim mi pojedemo nešto, znači pojedemo i to dolazi od ozgo, iz žuči se izluči žuč, iz žučne kese se izluči žuč, kada dođe ova hrana da je rastvori. Ne znaju koji su to mehanizmi i impulsi. Prije nego što dođe hrana u 12-palačno crijevo, sad imamo taj slajd, pa vam taj video bilo bi vam puno slikovitije. Ne znam da koliko me razumijete. Znači, dok nije došla hrana u 12-palačno crijevo, već je tu žuč. Odnosno, kad ne jedemo, žuč miruje. Čim pojedemo nešto, žuč. Kad pojedemo masnu hranu, ne kad pojedemo nešto. Vrlo interesantno. Jer ne treba ona ako jedemo voće, na primjer. Žuč nam ne treba. I ne luči se. Pojedemo nešto masno, čim pođemo jest, žuč se izluči i dođe u 12-palačno crijevo da bi se mogla resormovati, mogla provariti ta hrana. Danas u svijetu postoji, ma Bog zna koliko dijabetičara. Oni kažu, ovo su informacije od prije 3-4 godine, preko 200 miliona dijabetičara je u svijetu. Znači, i ono što smo rekli malo pre za krvni pritisak, a i za šećer. Danas bilo koju tabletu da koristite, ili ako je neko na inzulinu, bilo šta da koristi od sredstava za snižavanje nivoa šećera u krvi, prva i osnovna stvar je dijeta. A post je u jednom određenom smislu dijeta. Znači, mi ne jedemo u toku Ramazana, pogotovo dok smo mladi, štedimo našu gušteraču, jer šta je dijabetes? Dijabetes je, ajde ovako nekako brza definicija, nema inzulina, potrošila se gušterača. Potrošila se gušterača, nema inzulina u gušterači da luči inzulin. Mi kad ne jedemo, naša gušterača ne mora da luči inzulin. Mjesec dana. U toku godine. To je jako dobro. To je jako dobro. A post štedi srce. I ovo je bio jedan video, ali eto. Srce je čudo. Neobjašnjivo. Srce je pumpa, kažu stručnjaci medicinski, nemoguće je napraviti. Kuca, još počinje u utrobi majke kucat i kuca dok je dijete u utrobi majke, kad dođe na dunjaluk i kuca do smrti. Najopterećeniji organ u našem organizmu. Stalno, bez uticaja naše volje. Kuca neprestano tokom 24 sata, tokom 365 dana u godini. I koristi svaku priliku ako može malo da se odmori. I mi to na EKG-u ljekari vidimo ovdje kao malu ravnu crtu. Ovo sve je jedan otkucaj. Pa pauza mala da se odmori. Hoće srce da se odmori. Kad bi izračunali, ovo je nekoliko milisekundi, život jednog 72-godišnjaka sastojao bi se, a ja ne znam ovo pročitati koje su ovo cifrovi matematičari, možda koliko ovo milijardi otkucaja, kada bi sjedio 72 godine, kad ne bi prstom mrdnuo. Svako pokrećanje našeg tijela zahtjeva ubrzanje rada srca i povećavanje volumena krvi. Pa svi smo mi otišli, malo potrčiš, lupa srce. Normalno, jer treba, za sve treba energija, za bilo koji rad. Kažu, kad bi izvukli ovo koliko se srce odmara ovu malu, znači oko 7 godina se odmara srce ovog 72-godišnjaka. A vidjet ćemo kako post odmara srce. Kažu stručnjaci, ako uzmemo da je normalno, a jeste normalno da srce kuca od 60 do 90 otkucaja u minuti, ili u prosjeku, ako uzmemo jednu srednju vrijednost, to je oko 70 otkucaja u minuti. To kad izračunaš koliko je to u 24 sata, dođe da je to 100.000 otkucaja u 24 sata. 100.000 otkucaja. Kada postimo, nije više 70 nego 60 otkucaja u minuti. Odnosno 85.000 u jednom danu.
prostom matematikom dođemo da se uštedi 15.000 otkucaja. Odnosno, u 24 sata to je, kad izračunali koliko je to litara, znači normalno 5 litara u minuti, 300 litara u satu, 7.200 litara u 24 sata, dođe da to više nije 5 litara nego 4,3 litra, 260 litara na sat, odnosno 6.200 litara u 24 sata. A ovo srce pumpa kroz mrežu naših krvnih sudova, vena i arterija, i to su stručnjaci izračunali, to otprilike iznosi 100.000 kilometara dužine tih krvnih sudova, ili da bi malo shvatili koliko je to, 2,5 obima zemaljske kugle. Toliko su dugi krvni sudovi koje mi imamo. Kroz to mora srce stalno da pumpa krv. Jer ti krvni sudovi i srce, evo i ovdje početni i ulazni. Početni kad izlazi krv iz njih i ulazni kad se vraća u njih. Srce i krvni sudovi su zatvoren jedan sistem, jedna pumpa i cijev. I to stalno kola. Evo, po Allahovoj odredbi dokle on hoće. Dok ima gorivo, tako je. Srce, malo pre smo rekli, nismo mogli prikazati ove crijevne resnice, ali sad ću vam kazati, u crijevu postoje crijevne resnice, evo ih ovdje na presjeku. Ima ih nekoliko miliona. Površina njihova je površina teniskog igrališta ili 250 metara kvadratnih. U svakoj toj resnici ima dovodni i odvodni krvni sud. Ovaj crveni i plavi. Ovaj crveni znači i plavi dovodni krvni sud. A dole podnug teku glavne arterije i vene koje znači izbacuju u te crijevne resnice krv, a ovdje bi okolo bila hrana. I ta se hrana znači upije u krv i krvi odnese u sve dijelove tijela. Jel tako? Mi jedemo, uđe u crijeva hrana, ali ode i u mali prst. Pa nam i nokti rastu jer jedemo. Kada ovo je fascinantno za svakog muslimana, a pogotovo za doktora. Kada ne jede čovjek, ja turšim što bi rekli, 6 sati ako ne jede, ove ovdje arterije imaju klapne. Da ja pokušavam da ne pričam nekim jezikom medicinskim, visoko medicinskim, da me niko ništa ne razumije. Postoje klapne. Klapna. 6 sati ne jedeš, samo se klapna zatvori. I ne da krv ide gore. Da ne da krv ide ovdje ta klapna i ne da krv ide u ovu crijevnu resnicu. A rekli smo nekoliko miliona ih je. Površine teniskog igrališta. I mi ne jedemo, srce ne mora da pumpa kroz tu mrežu krvnih ili šumu krvnih crijevnih resnica, ne mora da pumpa krv kroz tu. Odmara se. To nastupa 6 sati, zapamtite. 6 sati nakon prestanka uzimanja hrane, naše srce se po ovom pitanju samo odmara. A vidjeli smo i po broju otkucaja, kako to izgleda. Evo, to je to što sam ja, znači srce ne mora da pumpa krv kroz milione crijevnih resnica čija je površina iznosi 250 metara kvadratnih ili otprilike površina teniskog igrališta. Za vrijeme posta se jača imunni sistem. Objasnit ću samo na jednom primjeru. Znači zarazne klice, virusi, bakterije i ostalo, u naš organizam ulaze na 2 načina, najčešće, ili u 90,9% slučajeva. Ili pojedemo to, ili udahnemo. Zato je kulturno i u općoj populaciji, pogotovo kod muslimana, ako kašlješ, stavi ruku u usta, jer će udahnuti neko klice koje si ti ubacio i razbolit će se. Tako se širi bolest, pogotovo u zatvorenim prostorima. Ili, znači, to je jedan vid, ili da pojedemo klicu prljavim rukama ili zaraženom hranom. Mi kad ne jedemo, ne unosimo klice. Niti prljavim rukama, osim ako neko gricka nogu. Niti unosimo klice sa prljavih ruku, niti hranom. Mjesec dana. Samim tim omogućavamo našem imunom sistemu da preusmjeri, nema ti klica, ne mora se boriti sa klicama. Ali možda je negdje nešto počelo da se pretvara u karcinom, a naš organizam oboli od karcinoma kad uđe ili kad dođe do poremećaja u jednoj ćeliji, pa kad imunni sistem ne može to da
da zaustavi. Također su Amerikanci, vrlo interesantno, skoro otkrili kod ljudi koji su postali na njihov način, ne islamski, ovo je sve uobičajeni post. Jer ovdje ima podataka koji su otkrili medicinari i muslimani i nemuslimani. Povećano je lučenje jedne supstance koja se zove endorfin. Endorfin, a dobila je naziv od dvije riječi, morfi i endo, što znači unutra. Luči se u nama samima jedna vrsta morfija, droge, koja se zove endorfin. A ta droga, taj endorfin, zovu hormon sreće. Zašto? Što ga ima više, čovjek se osjeća zadovoljniji, povećava se samopouzdanje, smirenost i kaže veći osjećaj vlastite vrijednosti. Uzeli su 170 ljudi koji su postali i to isto toliko koji nisu postali, izvadili im krv i nakon posta i prije posta i nakon posta. I dokazali da je povećano nivo ovog hormona sreće kod ljudi koji su postali. Rekli smo da je post prevencija gojaznosti. Gojaznost je globalni problem, a riziko je faktor za nastanak mnogih oboljenja, prije svega srca i krvnih sudova. Zbog čega? Jer obično je kod gojaznih dolazi do razvoja, ili to je preduslov razvoja ateroskleroze. A čuli ste vjerojatno za taj izraz ateroskleroze, ovdje sam ja to šematski napravio, kako nastaje ta ateroskleroza. Znači u krvnom sudu koji bi trebao da bude gladak ko staklo, počinju malo masnoće da se godinama nagomilavaju, evo vidite ovdje, i taj masni čep pukne, i ako se to desi na srcu, odnosno krvnom sudu na srcu, onda je to srčani infarkt. Evo vidite ovdje, začepi se, ako je na mozgu, moždani infarkt. U Americi je gojaznost državni problem. Alhamdulillah. Ovo su njihovi podaci, nisam i ja pisao, niti jedan musliman. Više od, zašto kažem, ne radujem se ja nesreći bilo kojeg bića, bilo kojeg insana, ali ovi ljudi nanose puno štete nama muslimanima i zato molim Allah da se zabave sami o sebi kako bi nas popustili malo. Znači, više od 72 miliona odraslih muškaraca je gojazno. Ili što mi rekli prostim našim bošnjačkim jezikom, više od 72% odraslih Amerikanaca su debeli. Odnosno 26,7%. I pretilost je postala glavnom prijetnjom javnom zdravlju u Americi. I evo vidite, ovo je ovdje karta Amerike. I nije ovo nikakva, ne znam, prirodni priraštaj. Ovo ovdje prikaziva razvijenost, odnosno prisutnost gojaznosti. Evo vidite, obesity in America. Kako je i gdje je u pojedinim državama zastupljena gojaznost. Da kažemo ipak nešto o islamskom postu. Ovo je sve post uopšte. Znači, muslimani počinju uvažavati ovu kuransku naredbu koju smo nekad praktikovali. Kad smo nekad, što je rekao Efendija, bili lučonoše i kod nas je dolazilo po nauku. Bagdad, u Španiju, a nije se išlo ni u Pariz, ni u Englesku. Počinju muslimani da uče i počinju pisati prave naučne radove. Prave naučne radove gdje nema više sumnje, jes korisno, nije korisno. Nego napišu rad koji ne može niko na svijetu osporiti. I počinju, evo, časopis koji izlazi na zapadu, jedan od najznačajnijih ili najboljih časopisa, Annals of Nutrition ili Metabolizmi, znači časopis koji se bavi ishranom i proučava ishranu uopšte, da tako kažemo, objavio je nekoliko radova koji su napisali muslimanski doktori. Ovo su radili, znači ovaj rad koji glasi da post za vrijeme Ramazana prouzrokuje značajno smanjenje lošeg holesterola, značajno povećanje, dobrog holesterola i značajno smanjenje lošeg holesterola. Vi ste čuli, imaju na masnoće trigliceridi i holesterol. Ali taj holesterol su opet doktori podijelili, ima dobri i loši. Dobri se zove HDL, a loši LDL. Ovaj HDL ili dobri briše krvne sudove,
a ovaj dobri lijepi se za krvne sudove, loši lijepi se za krvne sudove i omogućava nastanak onih čepova. Ovi naši stručnjaci muslimani su napravili jedan rad, pa su uzeli 32 odrasla muškarca i mjerili im krv na početku Ramazana, prije što su počeli postiti, u sred Ramazana i nakon Ramazana, i dokazali da je došlo do pada koncentracije ukupnog holesterola, i jednog i drugog. Znači, globalnog holesterola kod 7,9%, i to je bilo statistički značajno. Znači, za 7,9% se smanjio njihov holesterol, ali kod velikog broja ovih učesnika. Zatim da je pala koncentracija triglicerida, da je izrazito povećanje bilo ovoga dobrog HDL holesterola, a da je značajno pao LDL holesterol. I ovo se kaže zadržalo 1 mjesec nakon Ramazana, a srednja tjelesna težina je pala za 2,6% na 29. dan Ramazana. Također jedan rad od marokanskih nekih doktora, oni su uzeli 24 zdrava postača, 12 žena i 12 muškaraca. I uzeti su uzorci venske krvi sedmicu prije Ramazana, 21. dan Ramazana i 20. dan nakon Ramazana. I oni nisu dokazali da je došlo do promjene ukupnog holesterola, niti triglicerida, niti onoga lošeg holesterola. Ali je nivo onog dobrog holesterola znatno povišen, što je jako bitno i kod njih. I da je 20. dan nakon Ramazana to bilo. I da je nivo D-dimera bio značajno niži na kraju Ramazana u odnosu na nivo prije i poslije posta. Znači, za vrijeme posta ovaj D-dimer je bio smanjen. A šta je ovaj D-dimer? D-dimer vam vade kad sumnjaju ima li čovjek plućnu emboliju, plućnu trombozu. Je li se krv počela grušati u plućima ili je li došlo do tromboze u nozi. Znači, bukvalno za vrijeme posta se razrjeđuje krv i ne dozvoljava da dođe do grušanja koje je često kod. Jer plućna embolija je često smrtonosno oboljenje. Ovo je još jedan rad. Rekli smo, Allah Đelšanu kaže u Koranu: o vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas, da vam padne holesterol. Nego da budemo bogobojazni. To smo rekli, jel tako? To ne smijemo zaboraviti. Posjetim nas Efendija, ne da. Nemojte postiti sad, nije ti posti da budem zdrav. Ne, posti da budem bogobojazan, a bit ćeš i zdrav. Ako Bog. Znači, svrha je bogobojaznost. Što je specifičan islamski post? Imamo, rekli smo, te razne klinike po svijetu i one na različite načine liječe ljudi postom. Različite su to forme posta. Najčešće ili srž tih postova njihovih je da čovjek ne uzima ništa od hrane, ali da pije vodu. Što je jako pogrešno. Čovjek se može otrovati vodom. To je stav medicine, da može nastupiti trovanje vodom ako čovjek unosi previše vode. Jer nema u vodi osnovnih vitalnih supstanci koje su neophodne za naš organizam. To su minerali, vitamini i energija. Riječ vitamin, koju mi često koristimo, nastao je spajanjem dvije riječi. Vita, što znači život, i amin, to je jedna skupina hemijskih jedinjenja. To su posebna jedinjenja koja su značajna za život, pa su dobila naziv vitamin. Nema ih u vodi. A mi kad postimo, ne jedemo, ne pijemo, ne lažemo, jel tako, i sve ostalo, kad nastupi post, opet sve možemo jesti. I opet jedemo. Sve ono što nam je potrebno. Što je jako bitno, to je specifičnost islamskog posta. Kao što je uvažen Efendija ispomenuo, jako je važno čime i kako se iftarimo. U hurmi imamo sve ovo. Provjerite. I minerale, i vitamine, i dovoljnu količinu šećera, odnosno glukoze, jer čovjek je gladan zbog dvije stvari, ili dva mehanizma utiču da čovjek postane gladan. Znači, ili padne nivo šećera u krvi, ili zato što nema hrane u želucu i želudac se skvrči i šalje impuls u mozak. Zato po islamskim propisima nije dozvoljeno čak onome ko posti ni pojest, ne znam, ni drvo,
Ono nije hranjivo, ali će mu malo utoliti glad, jer prisutnost nečega u želucu odmah šalje osjećaj u mozak i smanjuje se osjećaj gladi. A jedan od momenata, to su neistraženi mehanizmi, ta glad te treba da natjera da budeš bogobojazan. Nije Allah propisao post da mi gladujemo i da se življava na nama, nego da te natjera da misliš na njega. Znači imamo te tri stvari sve u hurmi. Također kad mi pogledamo, sad znači govorimo o specifičnostima, posebnostima, s onim čime se karakteriše samo islamski post, ne može se niko s tim pohvaliti. Kategorije koje Islam je izuzeo da ne moraju postiti. Da vidimo koje su to kategorije. Znači djeca prepubertetske dobi, jel? Ne moraju postiti, ali trebamo pomalo gurati. I to su naši, ovi starije naši, znaju ono našivanje, kaže, malo pa naši će ti nana i dedo, kako bi guraš ga, ne bi li upalio. Neće upaliti ako ga ne gurneš. Neće niko, što kažu, reći la ilaha illallah na kraju svog života ako nije govorio i tokom života. To je nemoguće. I ako dijete ti ne guraš, pa dođe, ne znam, period 15-16 godina, kaj sad moraš postiti 30 dana. On nikad nije postio. Vrlo teško. Moramo i navikavati. Zatim bolesnici. Znači govorimo o kategorijama koje je post izuzeo da ne moraju postiti. Djeca, bolesnici ne moraju postiti. Trudnice, dojilje, žene u hajzu ili fasu, putnici, starije osobe i sve osobe koje bi pošćenjem dovele u opasnost svoje zdravlje, Islam izuzim. Jer nije svrha posta odnosno Allah neće da naruši, i nije propisan da naruši zdravlje. Vrlo oprezno pristupa kad se propisa. Izuzima ljude kojima bi post mogao naštetiti. Također sa namazom, opet vas posjećam, ovo su specifičnosti islamskog posta. Nemoguće je namaz odvojiti od posta. Ima i takvi, nažalost, da im se Allah smiluje, posti, a ne klanja. To je teško za razumjeti. Evo, i Efendija nek me ispravi, namaz je stariji od posta. Namaz je stariji od posta. To bi podrazumijevalo da čovjek čim posti da i klanja. Namaz i post, kažu stručnjaci, idealna kombinacija, blaga fizička aktivnost i mentalna aktivnost, skrušenost, pobožnost, razmišljanje, sve to jača insana duhovno, psihički, čini ga da je stabilniji. I da zaključimo, ramazanski post ima korisne efekte u zaštiti i unapređenju zdravlja zdravih postača. Znači, ramazanski post koristi zdravim ljudima. Tačka. Uzvičnik. Također, dugotrajan ramazanski post je prevencija mnogih oboljenja. Preveniraš nastanak raznih oboljenja. Karcinoma, povišenih masnoća koji će dobiti do arteroskleroze. Preveniraš, štediš svoju gušteraču, preveniraš nastanak dijabetesa. Također, zaboravio sam kazati, naravno, jako je bitno da nas šeitan ne prevari, a često nas prevari. Ovo što je Efendija spominjao. Mi postimo čitav dan i onda pojedemo više za iftar nego što bi jeli taj dan da ne postimo. Znači, ne možeš ti ostvariti onaj efekat medicinski ili zdravstveni, ako se to nema smisla da jedeš više nego inače. Allah ti nije zabranio, jedi, ali nema smisla, besmisleno. Moramo imati mjeru. Pogotovo ako Bog da budemo iftarili na ovakav način kao što je poslanik alejhi selatu vesselam. Znači hurma, malo vode, pa klanjaš, pa onda nećeš moći puno pojesti. I ne treba da puno jedeš. Također, ovaj post islamski može znači kod značajnog broja bolesnih stanja. Nije tačno da svi bolesnici ne moraju ili ne trebaju postiti. Znači, neki bolesnici ne trebaju postiti. I mogućnost, odnosno eventualna korist posta ili šteta može biti dvojbena. Da li koristi, da li ne koristi. U takvom slučaju čovjek treba da ode kod muslimana, doktora, a ne kod nekog vlaha ili onoga vlaha kojeg je
rodila Turkinja, kaže nema vlak dok ga Turkinja ne rodi, koji će s vrata kazat nemoj post. Jer njemu je krivo, čim ti spomeneš post. Ne, moraš otići kod nekog ko barem poštuje instituciju posta. A najbolje bi bilo kod čovjeka koji posti, a doktori. Pa da stvarno uzme tvoje stanje i vidi hoće li tebi post koristiti ili štetiti. Pa s tako depešom u džepu odeš kod efendije svog fino i kažeš mu, znaš, ja sam u tom i tom stanju, a doktor mi je rekao, pa možda bi me moglo, pa da vidiš šta je efendija kaže. Ali opet zadnja je tvoja, hoćeš li postiti ili ne postiti. Ali moramo znati da su milioni muslimana kroz historiju postili. Od prvih generacija, Muhammed a.s. sahaba pa na ovamo, postili su muslimani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.